Maendeleo za habari zangu video ngejodungwa hajui inshallah. Assalamu alaikum. Mchana mwema wa kheri na mfumdaru njema ya kheri na baraka. Ngeri ninke tulivu washinda arista hamili nuwana ziwa na hatu huanza Mungu wasuli daraja ukaya wardi warejai harima zumba za utailmu zakiha wa zaki kawaida biidhnillahi alkarim. Yezi Mungu ejeli ukaya mwanamkomo warize tambu ya zio nao romangani rongazi jani sha huwa suli daraja ukaya huma suwanirili wa zefamizi liyo ziwa suli daraja zibadili inshallah. Kwezi hata kwezi wanzani wangu ikao ngamnidungao timsalimoni. Tirangeshwa bahasha hema katirlo na yanu omtsanarlo nunu habeshele ya laho ananyasi kao skwa leo emakuswada obhanunjo jifali kihaku limwenyasi bobosha rijoka ya mwenyasi bobosha awasuli daraja eziko zikahari mwa daraja zuhamba zitilwa hifadhi ili bobosha ya jula dzamo na mala jovira leongario nao kaya ezisiwa za hatu ngazinjilo har madaraja ya heli la bombeo siwa njume raka wombea Mwenyezi Mungu hajelia hariba kibala hohusu habari zenu alhamdulillah. Kwezi hata kwezi wanzani wangu mridungao hena mnamjua ukaya krizi ekonomiki yarema ikomor ne maisha majiro ikao yarema ikomor ne diktature ikao ibamba ikomor ntsinrwaji ifanonasi hadini na ntsinrwaji ifanyonasi hamurwa na ntsinrwaji ifanonasi hamsikiniano wajoka wazibadili he volonte ya he mwananti. Komuria hatu iwasuli daraja ukaya zema ipia za duniani ziunjunjiliana harimwe zisiwa za hatu zozine. Harimwe daraja uka mwanada Mungu sikitiho umbabani ukaya rambasi komori maislamu jana hajana usilamu wo kwa wanza nkudi usilamu wo kwa wanza uchamfu usilamu woka wanza widzi ila komori maislamu ngware maokoti widzi ila komori maislamu ngware maoko zenkudi zilio hula kwa tushi yale vushe bili nunka uharmwe komori ila komori maislamu eni utimwidzi kana uparone haka ola mwanadamu ulio wazakaire harmo hayati unu wamsuiba riombodu wa ukaya ikayo maranya kwa jarongo wa arlu wiyonge hamba oskur naam arlu wiyonge hamba oskur arlu yirende hana daraja kayangiona smako ngevurao maranya wa hezensi za shi Afrika rijari badili mbavi har madaraja ukaye arlu yotinde jozungulia si wanadamu sinderjo zungulia jaboraba mbaye ulaya raja rilo hunu bohijaza madairi tsingo ukasino wananyasi wazungu rifanyo zihazi hudzi maritso ukanda sina omabareni reka monziani redaize hakizatu za kinansi he arlu ya kijeni rahajari ya shoyin ekomori hatu tsinde heli ebengeri ombedua ka na Mungu ndi nirjo ka wana umujuza Mwenyezi Mungu yatsobadile maranya walo harmwensinu ya wabehe mahala wajauja wandu wajina wasikine arlu yenu leori wasulingario nao ebenge sika ujana mbe alhamdulillahi rabbil alamin Mwenyezi Mungu yakafanya ndongo bure alhamdulillahi rabbil alamin Mwenyezi Mungu yakafanya ndongo bure nambe ya numaranya yakahuja yakema muhuyi ya hekomori hatu mbabano hekomori ya waswili maranya wadaza kwa turongwa she arlu wiyo yirende hasma kuivure maranya waje wa aunile toifa arlu inrahafu yakomo besho ahoraleni weto kaza mda harima orale ngoto juona usimamia daraja ilmu ya mea
ye arwiyo ishemeza ikanga mwesheleo bwana nti makati ya Sumani yatawala harmwe Komori ho haramu handani eminazi na bala waha jimbo talalo wadzadzahatu ne makoko atrodoheza jamnazi kuna sholata ulando ula wakati bwana Sumani yakuwasuli daraja ya jariti ne dosari harima eminazi hokayamba jamnazi kuna sholata makati alezi javuzi kaulati wa hokazi kauzinjamo wansi o wakati ula hate mahuri kardaka usubuti ukome ya risonye magaba au risonye uhanza ko ya jwamba mtebe hata utia honda hubini ho indri mbamaje hata utia lepebe ho zihoni wandu wakawezi tebe abanuomo wansi wanja unukona tonji harmanesha hula mrapishi yao Asumani hadanganyazi habari pia emakati ala leori wasuli daraja aru ishemeza ipara oskuru daraja kangevura wa hamasi maku nyazi mgwe kafanya nrobure juzi mwono wahele andruani ebambao leo tanyinga mwanao emitami huli mjini wasuli daraja yala marainya wa wasuli waja harima arlu nyitohirifi hatu iyo ala kuli hali ebenge do upara tiono mwana mshahangu mitami huli mjini Mwenyezi Mungu na ulepeze umuri hafanya video manaripihe wanruanu riwaninke wanje mvuyu na riwaninke magodoro walale riwasuli daraja riwasimamize ili wajwe jawari auniye Komori hatu ya Rabbi neke wanude mamuhuyi wajohuja na jasadi daraja sawa nabo yandisa Burkina Faso ya hajamali ya janijeri mwono daraja osaende hatu harimashila isiwe huyu wazifanya waleziza kwa jaka na malanzi hamandasi bo wanansi wa Komori kaonga mjiunda harumwe dunia kwa jaka na malanzi hamandasi senongoyo harimo benya no bua boom leto ifala hatungaliko zao hana shesi wa shabushini hokaya shesi wa shabushini hondi horende ore undadzihiro leto ifala hatungaliko zao hana shesi wa shabushini zetambu alonizo hondi horende ore hule karamfu horende hula shetrunguyu hata matembezi wandu watembelea iyo wandu wenda wetembea wandu yasome universite ngwendo bushini aboze tambwe mwana mbushi kaongenizo yakawasuli daraja ya mambaze daraja dictatoriola izori depase harime Komori hatu kaze tabualo nizo shangari rohao rendare wemilia kwezi hata kwezi wanzani wangu ikao ngamnidungao leo iwasuli daraja ukaya ngamwe honse barua inu harima eziko jana juzi wajili ya ehambu leo tayo wajaho majuani wajaho mitami huli mjini wateshele abo nabo haja nehentie emesaji yoka na mwarenge hashehuna sheulila amani yukaya kabana parojo uke amani Muhammad El Fatih kabana parojo bake amani har madaraja ukaya shahaho nami njomba haho bambe seola ndo wajomba haho lende mazuki waho ngwarenga uwe hila we uona daba we riona daba si wahenjume amani ngionda hubi yao amani yojo ukaharmo tovada buno tovaraz amani yojo ukaharmo tovada buno tovaraz zabarize nsizinu mwamba o ngizo develope wanadamu wajo walalasi wangapoka wandu wafanyana anomali yabuka ya ishahangu na balale gari nenda na flasha wahula ujereze malizila katurenga toposhoni ngurengo hanlekeza zenzia antina mwenje ntijovira bala mranda mebwe ono yuhondo utaha amani shangurengo ngwarenga uze maliza hatu ya rumeheli wanzao hafusa londa anyabo yo amani neke hanyu muhanduza anyu amani yeshi yo harmwe Komori Mwenyezi Mungu na itie muhanduza anyu Mwenyezi Mungu ya jeleru wasuli daraja yokaya Mwenyezi Mungu ya jeleru wasuli daraja yokaya ye amani ritsa hao ndo ukaya wanadamu wasumuti wajuhe wambeka zambwa kazirendwa zeno zinu mrifanyao zinuti haki inuti kiasi zibadili ristehilani yonde amani ritsa hao
sha amani okayanga banjao mali harma ze kesi za dola fulani na mjomba hao fulani na shimejuho fulani ngwarengo wetu maboshoni wenda mbio we jazaze konti imo weransile toifa le lalahizani weransile toifa le fanzaya weransile mwanansi kekafanya mbahazi weransile noizo pia ziwasulishiwa daraja hafuselonda huyo amani neke yabo handuza hoye amani eko moriwa yeshiyo harima daraja inu Mwenyezi Mungu yajelie le toifa hujimlifu libone harima daraja yukariste hilane ukayonde amani ikawe dunia safara leo ngwaitsi hao ibenge baada naona zabari zinu eziko tsa hizo za saza ndisovalwa riongwa duwa harima daraja ka emngwe kwaoni le toifa linu baada marai ya tawanu wajiwasulisha daraja ukaya izo namna ikawa ngwafikirio ngwakozao shaho subutu ambe ngwakozao kwatu wasikinae arlu yenu ezi mgutu handiso siseme ujuza ya hahe arlu wiyo erende hasimaku ngeti ngovura Afrika hamanda asi wakozao vao na mjemra uniri le toifa linu bale toifa le auniha abo arlu izo za hatusonti pia sima Afrika hujimlifu jele bara zidu la wasuli daraja ukaya ngwanzo wajikaumbo welike bara la masteh kwezi hata kwezi na mhale magodoro na mlinde babu zemelinga zijao wanabatongo ajawe makwasa ngajao kana uzio huja harima daraja yokaya mpaka zibadilie safara leo rejimu ya pewinu yokaya woza mvuza hao abala bobosha ngujo kautalia mahala fulani rendeje wala ngwa vuro marongo tsawe majirani wa wasuli daraja ngwatsingo uja no etufe shilesi wa mjijengo shilesi wa mjijengo shangazija shisashija za miliara na miliara maafrike wa huwasuli daraja waowe hezaji ebenge iza tunalezi ndo todoambia wananyasi wanzani watu ikao ngamridu ngao ngariko zao nezetabu zinu rahanze kebanze no zinu ruhundu shawiri na dalao le dalao ilo ngilo bomgujuva Mwenyezi Mungu ajujela le dalo libuhe wanama wanzani watu ikao ngamjunda wa harma ulemengu haswa tando ulemengu mwasuli daraja ukaya ematsoe hatuna keda rubini harimweziko rido ele wahea melinga ele wahea makosa manga nkanga amini oke makosa kwa kana uzio huja Mwenyezi Mungu waende tsingo usisemi ujuza harima daraja ukaya bade mnantsola ngukozo bade mnantsola bwala la mazarifu bade mnantsola ngabwandu wasimbuha hiyo bade mnantsola ngabwakana jila wakaulishe meza hiyo nezi hundao Mwenyezi Mungu hasiseni dahahe heni wakati eziko ngazija zao wanadamu yokaya tasowari yokaya jokiri yokaya esafari ya leo riwasuli daraja ukaya rambe ema Afrika wanu wahomo debarke harma eziko za hatu ili rijeri badili zetambu ikao ngasinizo zetambu ze badili bien sûr wotse mwana mkomori tsinde yavumwa shawonde mwana Afrika nde ya respire huka yamba keruona ndo hano kandro risanga sinro harima daraja eni wakati rao na Burkina Faso yarengwa harma mbale ya mwana bani hatu ya mwana kiasi hatu harma watania na utamaduni ya wasuli daraja ukaya yarunrumwe ye Burkina Faso ike harma stahi sonti pia heni yaona ngutole pomori ekae komorin yen harma stahi hadini ya Mungu bade jirani bahe ngutojole pomori ramwari wewa hunduniani rije rienshi yokaya rike jumonando karjabewa duniani ritoka jumona mai dini yama yani wajo badili bomana mkomori wakati ngotsingo uraholo ukaza nozinuzika ya harma Afrika ya kahule yuanrurenga mvio fanyansi usiku wa untu mbili ngeri wasuli Burkina Faso leo wasuli daraja wainde jirani Ovanu wa ilera gari wasulio hondi horendore honda ledzihiro amzirejezo bushini badi kana tabusha keja kana tabu hamande komori na tsayi lazibadili kwa jaka ne malanzi rilo na harma mahamina na wasuli mahakume na tsazi lazibadili
Hukaya emakatira ndara tinwaze mango emnetungu kajaka ujwa ya alabushini huja ya javolovolo emakatira karatinwaze mango he dhahabu asumani wa iwamia ya bushini wa iwamia riwasuli daraja nwendi emzaza hatu yakahafanshi hamwade kajaka wasuli daraja ukaya jwende bushini abarikari zumburu jihari zingamanyiha rihimiwa iwanzo yende ya hunde ilmu emnashioni haka hazingamanyiha bali rika wakababu ambanzia badi rika mtabiha ukabadala ukarifanya ilera banu enda bushini au ilera wanusu mruhaka uvira ende Addis Abeba ya vira afanye nzi hata ya jowasuli hamabala ngaribu anda hata honjia hula kwezi hata kwezi ile tayokaya omwenje wa unishia bushini zembeta na zireme harumai Komoro wajao vanu wajidabao yokariba nuwa wanadamu amani zote ndizo mtume yafanya abu ya amini yoka silamu inunde dini ya kweli ya haki haiwanili ya hata mpanga zikaudi hadamu ikautira harima daraja ilia wanita inu ila dini ya Kiislamu mjikaza obu wa Komori edini yoe haraza nrabo edini yoe haraza uchwai edini yoe haraza wamivu edini yoe haraza badi haraza noozinji liwatu edini yoe haraza noozinji ono abahangi yoshini na Japan yondo mala hule hahe dunia onro akahamba ho hule ngwa imisa ojuma no imisa aidi ila Komori wamba o Islamu jana hajana hondo hansi ye komo mwono Japan juzi waziri yangwa tijola wendeni yafanya madanganyo mwono zenongo yafanyiwa ukahafanya wamivu koripso mwono zenongo yafanyiwa si waonda lamba ongo alawe maruhu ne misunta nezemba nezenyoha waonda wamba ongo alawe hizo kwa jahana mbalimiti ya mbarongozi shao ikawa ile ukaya riali yahe mwana nti yoke komelo yoke liwajau yo urumishihe mwana nti bahimono siranga ridunga ombabi za habari za dunia ngabo ya Paris ola Japan fikirival ngabo ya Paris wa daraja kaya hanyanganya bahimono hukuma mwanansi yamfanya ono bahi ekomorita inu zembetsa zire mabushini mono daraja kaya le baradzidu heni usiku ngwatsingo utaholo wetalemba harima eziko bengenga mjone hense message ino harima eziko nimwambie nuka ya watsima adui ya Komori badala yokamwimeri rifungesha na mboda rambe holambe ngarifanyo kibri karitu oze raonesa daraja hatu ya mbale yokarzibadili wananyasi taongwa jao na mwaninke malalo na mwaninke shahula wa ili umwahensi daraja rije ritanganyihe ribambaze maadui wao wawasuli daraja bao maafrike wao ujua ikangwa wanono ujua wakaya harima ezensi ya baradzidu laki hatu mti wadunge mbiyo ngarimambiaoni mti wadunge mbiyo ngarimambiaoni yoni damgu ya ipua wananyasi wariwaswili harima daraja ili rijeri hauwe ribadili zetabu ikawe mwana mudunguzi ono inamna hatunga rizidunga waswili daraja rirengeze bahari mbali namba alingarengeze riskizo irende rifi baharini shahorenga riski rikena moyo karituzi fanya horenga riski leoni wamie nione msaidiwa hajar memi jihatu ni mwaswili daraja kuna hizo ilirike na moyo hizo kartu zifanya amron sijenda sifungwa nanga we mfungeni ono olioka risia monziani ribambaze maadui wao ngarirao shangar gabilio rirenge bahari ngar gabilio rinjia mbe wotsimana mujo kamba bosaidi ngondro hito ngondre mumzinga almuradi tuono wende wa shayo mbe izo mbe risinzao rili ngarengawe riski shababi ngurengo riski henda hanjembe ila harenge uzuri harenge jau ye riski yongu irengo shaima nansi hoka ya renge riski ya wasuli daraja ukashe vanuwana khalamwanu wanuwase wari wasulisha daraja ya upeu msaidi waze jawa madasha amfina tijimbani wanuwanu wari wasulisha daraja ngebidioro izo kwa turenga ze riski evengelewezi tuwazamba zinjilwa wananyasi maafrika waundu wafano nasi waundu huja rikeha wazima
ili rione daraja ribadilize habari zenu. Na mlinde babwe zikonga zijao nyimloa mahame wajila watende wajila ndahu wajili ya ehambu tasileo ndo majuani nyimlobu ni na wela mahame na mbaki mlinde ze vagi banga zijao ili ruwasuli daraja ukaya wao kwa na ukiri ngari mwambiaoni banu banga wangu wajipangao wapehema mercenary hunu wajore emgwa kaurongo deheli hiyo arivesha wananyasi wafanonasi wo maranya hamadasi wakoza kaoma Afrika wakoza weheli bil mapuzo yari wa mia heni mbabanu walomzi wa bil mapuzi uri ondhio ngasi tayari rifungane mata rimbambaze ewa fananasi amjoka wanuaja na wazungu tawano ngajua afanye mapinduzi wanuaja na mgu ya kaurongo ajao mgu ya kaurongo ajao hariveshe wananyasi mti wahusumie mti waruje mti wahusumie mti waruje na wahale wa malalo waninkwa shohula hari madaraja hari jiserve wasimaraia wala mti wanasabisha na ezi ya pewu simaranya na regiserve wasi wandu wananyasi riwalekeze hari madaraja zila rabirir zifanye ritso ozara zifanya hawallahi billahi wawede kuvre ye mizere mwanansia nshiyo ngwajo kata yaririke hawazima ebenge na mtibaezi ko na mtodokazwa na magandile vortona mwenje mwetunda kamono ijao mwe warengashe unashaulila na mwati harmazi zele koli ngamjoka lekole zinji abaka tusomewa haswa nezele koli za bilizike za daula na mwalekeze iho mtahemikeka mwenze yavo rinjeho mazambani ritahema paka riwafanyele vule wajabu wadohula no jihudumu harma daraja ho Mwenyezi Mungu ajojelia rivuke neze tabu zinu wananyasi wao rido hango kaya wahomo debarke harima eziko za hatu ebenge hata mpakanda havo dukaya mwanamsho hangu mitami huli naone wafanye mesajila na mpareha winje magodoro mjemwa hale yavo walale wavumwe mwaninko shohula wale mwawasulishe daraja wakewa ndo wana masaruma wambe wajuka wadzimanasi ili ribadilile taifa wewe wala la mizeri ujuho mizeri wonao ze tabu hizo sha selonda we ngairirike harma amani selonda we abo ngwanzo amani ya utova adabu amani ya ubaruzuli amani ya itike ya mri amani mwinyi mwionao mwihutajao ojumwa banga rujoka yenshi namnaji ebenge hata mpakanda habo timsalimni salama garjona na hamlenje wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.